Dugogodišnji asistent Željka Obradovića, Josep Maria Izquierdo, napustio je Partizan. Stručnjak rodom iz Badalonije radio je kao desna ruka čuvenom žocu u Fenerbahčeu, a potom na poziv legendarnog trenera došao i u Beograd 2021. godine. Pošto je Obradović ostao pri prvobitnoj odluci i nije povukao ostavku ponuđenu crno-belima, isto je učinio i Španac. Uživao je veliku podršku navijača, pa je odlučio da im se zahvali na društvenoj mreži Instagram. Grobari zauvek, hvala puno, napisao je Izquierdo na srpskom jeziku. Josep je svojevremeno radio kao glavni trener u timovima poput Prata i Breogana, pa je gotovo izvesno da će karijeru nastaviti u rodnoj Španiji. Saradnju sa Obradovićem počeo je u Juventudu 99. i kroz karijeru pratio čuvenog Čačanina sa mnogo uspeha. Okitio se sa 2 Evrolige 94. i 2017. a u vitrini trofeja ima i onaj namenjen osvajaču kupa Radivoja Koraća 90. godine. Podsjetimo, pre njega ostavku je podneo i Obradovićev kum i prvi pomoćnik Vladimir Androjić.